Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sembut Menteri Rambak Kajala uba Presiden Tensong ubade Presiden Keseng NPP hapok Kajala ulapun pau kajing ai kuplay kipat ba Kajala kibala shim kajingkit kli ban thap ki vote jongki hakani ki election MP chaka Lok Sabha uba Presiden ulakit bok ru ya baro arngut ki MP kibaki pat ba kila jit napo ka Shillong Parliamentary Constituency kumjuk ru natura Parliamentary Constituency bakin la banyala me Kajala hakalenti kabadai katkum kajing angnut kipat ba te ka benengkong hakabedei batkanika election FP kaba kajing yang vote kalong mendin kasni ngasko ba nakaliang jongka parti hakabedei nakabenta ka Shillong Parliamentary Constituency bat kumju hakabedei bat katura Parliamentary Constituency ia ai kublei si hajarmu iki pajba nong te vote parok kibala don kejikit kle budget ya ki nomik man nga kamuntakan ni ka sans dem ka banwan bat ka ba mendin ka jinyo bot kila penpau ka mandate ka bagi ai nang ni na Shillong ka P2P kala job don burom bat nang the na po turang aru ka kongres kala job don burom te kumu presiden jong ka parti NPP nga sngoba nga ai kublay kit bok kit uyang ye kini ki armut ki MP ki batumai ba nga kermen scam kin trei bat kin yalam ya kejela bajingi baro angut natura bat na Shillong ha kaleti ke badai kat kum kejeng angut bat kat kum kejeng kwa jong ki pajbang jong kejela mikla jongi baro kwe ti kum ta na kalian ka parti nga kit bok ki uyang bat nga congratulate ya kini ki armut ki MP batumai way nang te na po Karo Hills pat way pat nang de na po ka Shillong Parliamentary Constituency.